Lep pozdrav. Najprej se vam zahvaljujem, da ste prišli na predavanje profesorja Terzina. Vsakogar, ki smo prosili, da bi pomagal karkoli, je noben ni zavrnil. Zato bi se pa še posebej zahvalil gospe Vlasti Vežnaver, gospe Heleni Loredan, Sebastianu Jeretiču, društvu Partizan, prek katerega smo uspeli to vse skupaj speljati, pa gospe Majdi Pavletič. Da ne dolgovezim, tu je profesor, prosim, hvala. Hvala lepo. Ja također želim da se zahvalim gospodinu Andreju Hladniku za organizaciju ovog predavanja. I ovo predavanje je po nekoliko osnova jedinstveno. Ovo je moje prvo javno predavanje u Sloveniji i drago mi je da sam u Sloveniji. Sa druge strane, žao mi je što ne govorim slovenski jezik, tako da ću morati da vam se obratim na srpskom jeziku. Nadam se da ćete me razumeti. A ko zna, u budućnosti možda i naučim i slovenski jezik. Druga jedinstvena prilika koju ovdje imamo da je ovo posljednje predavanje u ovoj sezoni u nizu od 60 predavanja koje sam održao. Uglavnom u Srbiji, mada bio sam i u Francuskoj, u Engleskoj kod Božidara Prgonjića za one koji me prate možda preko YouTube-a. I uglavnom predavanje u Srbiji i 3 predavanja koje su završena u Puli, u Hrvatskoj i evo ovo posljednje predavanje u Koperu kod vas. Tako da sa ovim zaokružujem serije predavanja za ovu sezonu. Mi smo već dugo vremena na putu, moja porodica, ja najstariji sin je ostao u Kanadi da studira. Ja bih volio da vas upoznam i sa mojom porodicom, moja supruga Nevena, ako možeš da ustaneš, da te ljudi vide. Hvala. I naš mlađi sin Tasijan koji je tamo iza stojim, ako možeš da mahneš, Tasijan. Također, ovdje je gospodin Zdravko Vampovac, koji je distributer moje knjige Medonosna pčela, Evanđelje prirode na hrvatskom jeziku. Zdravko. I ako neko želi da kupi knjigu Medonosna pčela, Evanđelje prirode, ima tu određeni broj knjiga. Ja sam rad da knjige potpišem. Nekad ljudi vole da se slikaju sa mnom nakon predavanja, to je u redu, nisam nešto lep, ali kažu da sam simpatičan. Tako da imat ćemo određeno vreme nakon predavanja. Također imat ćete priliku da postavite pitanja nakon predavanja. Ja mislim da postoje papirići, evo, Tasijan će da podeli papiriće. Oni koji misle da postave pitanje, možda da podignu ruku kad on bude prolazio, tako da može da podeli papiriće. Nakon predavanja nadam se da će biti vremena da odgovorim na neka od pitanja. Ja sam po struci biolog, a uže stručno se bavim, odnosno predajem genetiku i biologiju razvića. Tako da je ljudska reprodukcija i biologija razvića čoveka jedna od oblasti koje su mi uža specijalnost. Ne bavim se istraživanjima u toj oblasti, istražujem insekte, međutim ovo mi je neka uže stručna oblast. Danas ćemo govoriti o čudu ili fenomenu začeća i razvoja, embrionalnog razvoja čoveka, koje meni kao bivšem ateisti, koji je sada hrišćanin i vernik, jedan od najfascinantnijih fenomena koji postoji u prirodi, jer mnoga živa bića se razvijaju, jedino jednoćelijski organizmi, bakterije i neki drugi organizmi nemaju razviće. Ali svi višećelijski organizmi imaju razviće, međutim čovek sa svojom kompleksnošću,
kompleksnost našeg mozga, naših čula je takva da je prosto neverovatno da se sami sklapamo u utrobi majke. Ja nemam vremena danas da govorim o svim detaljima, ali neke po meni najzanimljivije stvari ću pomenuti. Na početku svakog predavanja institucije u kojoj radim, Univerzitet Alberta, zahteva od mene da se izjasnim da govorim u svoje lično ime, pošto sam ja vernik, hrišćanin i ne zastupam teoriju evolucije koja je globalno prihvaćena u akademiji kao neka vrsta istine koja u suštini nikada nije bila dokazana ili proverena. Ja jesam naučnik, pratim, sledim naučne principe i naučnu metodologiju posmatranja i eksperimenta, ali teorija evolucije je vrlo malo dokazana što se tiče činjenica, međutim ja imam tu obavezu da kažem da govorim u svoje lično ime. Ako razmišljamo o čoveku, o nama samima kao vrsti i kao pojedincima, sebi smo dali vrlo arogantno ime. Naše latinsko ime za našu vrstu je Homo sapiens ili razumni čovek. A ja ne znam ni jednu drugu vrstu koja toliko nerazumnih stvari radi, često u ličnom životu i kao vrsta, nego što je to taj Homo sapiens, razumni čovek. Trebalo bi da imamo ime vrste nerazumni čovek. Međutim, naša kompleksnost, kada pogledamo biološku kompleksnost čoveka, je izvanredna. Mi smo sačinjeni od 30 do 50 hiljada milijardi ili biliona ćelija. Malo ti bilioni i trilioni, trilijarde i tako dalje su nezgodni termini, zato što u engleskom i internacionalnom jeziku bilion je ono što je kod nas milijarda. Tako da tu ima malo pometnje. Uglavnom ja govorim otprilike, kada kažem hiljade milijardi, to je otprilike 12 nula. Dakle, broj sa 12 nula od 30 do 50 hiljada milijardi ćelija, od kojih su sve žive, sačinjavaju naš organizam. A mi počinjemo naš život kao jedna oplođena jajna ćelija. Kakav je to genetički program koji od jedne ćelije napravi prilično integrisan organizam od 50.000 milijardi ćelija je već samo po sebi neverovatno, bez da razmatramo da li postoji neka viša sila koja je upletena u naše postojanje. Tako da je dovoljno da se pogledamo u ogledalo. Naše samo postojanje je jedna od najvećih misterija. Mi sami smo jedna od najvećih misterija, a sa druge strane, evolucionistička nauka nas uči da smo u suštini nebitni. Da smo rođeni na jednoj nebitnoj planeti, na nekoj periferiji univerzuma i da nemamo neki dublji smisao života. Pri tome, ta teorija evolucije ne nudi dobro objašnjenje kako je moguće da se uklopi toliki broj različitih fenomena da bi jedno ljudsko biće moglo da postoji. Sa druge strane, ako razmišljamo religijski, ako razmišljamo da možda postoji kreator čoveka, dizajner čoveka ili Bog, onda se postavlja pitanje zašto se mi ponašamo prema svojoj vrsti kako se ponašamo. Nijedna druga vrsta nije toliko zla prema pripadnicima vlastite vrste koliko je to čovek. Tako da postoji dvostruka misterija. Jedno je misterija našeg porekla, kako je ta kompleksnost u nama moguća, a druga misterija je zašto se razumni čovek ponaša nerazumno. Biblija odgovara na obe misterije time što kaže da je Bog stvorio čoveka u početku, a druga misterija za koju nauka nema odgovor je ta što Biblija otkriva da postoji večni, savršeni zakon koji su naši praroditelji prekršili i taj prekršaj zakona je ušao u našu prirodu.
Tako da neverovatno kompleksan čovjek se ponaša često nerazumno zato što je u sukobu sam sa sobom i sa svetom u kome živi. Biblija nam nudi odgovor i rješenje tog problema. Dakle, svi mi imamo jedan veliki problem. Veoma smo skoro pa savršeno građeni, ali svi umiremo. Smrt je najveći problem čovjeka. Svi mi imamo neke periferne probleme koji nam izgledaju ogromni, međutim smrt je najveći problem. Smrt i starenje, a to starenje podrazumeva i bolesti i sve ostalo. To je najveći problem koji mi kao vrsta imamo. Jedino Biblija koja otkriva poreklo čovjeka, otkriva i rješenje tog problema. Tako za sve one koji su zainteresovani za to pitanje ko smo, šta smo, o našem poreklu i kuda idemo, jako je bitno da povežemo naučne činjenice i duhovna otkrivenja koja postoje u Svetom pismu. Eto, to je neki uvod, neka baza, jer ja u svim svojim javnim predavanjima se trudim kao bivši ateista, dakle ja sam bivši ateista, bivši evolucionista, se trudim da pomognem svima onima koji tragaju, koji imaju sumnju da li Bog postoji, da li ne postoji, da li ima neka viša sila i tako dalje, da im dam informacije koje su najčešće skrivene od javnosti, a svako ima svoj da izabere u šta će verovati jednom kada imamo dovoljno informacija. Ako mi gradimo naš životni stav na osnovu parcijalnih ili selektiranih informacija, sasvim je sigurno da nećemo izgraditi u potpuni ili pozitivni životni stav, nego najvjerovatnije ćemo imati neki pogrešan životni stav. Da prođemo kroz ljudsko razviće u najkraćim crtama, ja ću samo izabrati najzanimljivije, one što ja smatram najzanimljivije detalje ljudskog razvića i ono što je posebno možda zanimljivo u ovom predavanju jeste što ne govorimo o nekim udaljenim stvarima, ne govorimo o koralnim grebenima, ne govorimo o džungli, govorimo o nama samima. Svako od vas i ja smo prošli kroz ovaj proces o kome ću govoriti. Evo da krenemo sa reproduktivnim ćelijama, jer mi počinjemo naš život kao jedna oplođena jajna ćelija. Pa prema tome da vidimo nešto o jajnim ćelijama, naravno na ovom slajdu su kokošija jaja, mi se malo drugčije razvijamo, ali jaje je jaje. Svaki višećelijski organizam, barem što se životinje i čovjeka tiče, počinje život kao jajna ćelija. I ta jajna ćelija je drugačija od svih drugih ćelija po tome što ima kapacitet da proizvede ceo organizam sačinjen od milijardi i milijardi ćelija. Dakle, svaka naša ćelija posjeduje genetički program. To je dokazano kloniranjem. Ovca, doli i drugi organizmi. Uzmete DNK iz obične ćelije, ubacite u jajnu ćeliju, možete da klonirate, da napravite genetičku kopiju organizma. Dakle, nije do informacije, nego je do određene sposobnosti jajne ćelije koju nijedna druga ćelija nema. Prirodni izvor jajne ćelije jeste žena. I žena je sa stanovišta Biblije stvorenje kroz koje dolazi život. Dakle, postoji muškarac i žena i mi podjednako dajemo genetičku informaciju budućem detetu, ali žena i majka je to stvorenje kroz koje se život nastavlja. I u današnjem svetu, ja neću ulaziti u feminizam i u sve te priče, ali u današnjem svetu je veliki pritisak na ženu da bude po svim pitanjima ravnopravna sa muškarcem. Ja se slažem da je ravnopravnost potrebna, ali ne smemo zaboraviti biološku funkciju koju žena ima, najvažniju funkciju, a to je da da život. Nikada u muškarcu ne mogu da kucaju dva srca.
u majci kucaju 2 ili 3 srca ako ima blizance ili 4 srca ako ima trojke. Tako da je to jedna velika tajna, lepa tajna i treba da kao društvo čuvamo i da se staramo o majčinstvu i da pomognemo majci, jer sva čuda o kojima ću danas govoriti dešavaju se u majčinom telu. Što se tiče ljudske jajne ćelije, ona je mnogo manja, nalazi se na granici vidljivosti za ljudsko oko. 100 mikrona ili otprilike 10. deo milimetra je veličina ćelije iz koje se čovek razvija. Ovde imamo prikaz nekoliko i schematski i uslikano kako izgleda ljudska jajna ćelija. Neću ulaziti u anatomske detalje. Uglavnom, postoji čitava svita malih ćelija koja se naziva kumulus, koje prate, to su ćelije pomoćnice koje prate jajnu ćeliju nakon ovulacije koja se dešava otprilike jednom u 28 dana. A unutar jajne ćelije, šta je to što jajnu ćeliju čini tako neverovatnom, jeste napakovana količina svega što je neophodno za prvih nekoliko ćelijskih deoba. Nakon oplodnje, jaje će se podeliti na 2 ćelije, pa na 4, pa na 8. U relativno kratkom vremenu, tako da neće biti vremena za sintezu. Sve je unapred pripremljeno. Samo treba da se sklopi kroz brze deobe, o čemu ću kasnije nešto više reći. Osim toga, jajna ćelija mora da spreči takozvanu polispermiju. Prema jajnoj ćeliji kreću milioni spermatozoida. Ako 2 spermatozoida uđu u jajnu ćeliju, onda bi količina DNK bila suviše velika. To bi bila triploidna ćelija, ne bismo se razvili. Dakle, iako ti milioni spermatozoida idu prema jajetu, samo jedan će ga oploditi. I kako ćelija to reguliše je jedno od čuda. Jajna ćelija ima tu sposobnost da spreči polispermiju. Imam još drugih neobičnih stvari. Ja ću samo u najkraćim crtama da kažem i želim da se dotaknem različitih fenomena. Što se spermatozoida tiče, pod skenirajućim elektronskim mikroskopom, spermatozoid je mnogo manji od jajne ćelije i uloga koju muškarac ima u reprodukciji je samo da deliveruje drugu polovinu genetičkog materijala. Jajna ćelija ima pola genetičkog materijala, spermatozoid daje drugu polovinu i to je ćelija koja je prilagođena da se kreće veoma brzo, flagelom koju ima. Ima čitav niz mitohondrija koje su baterije koje daju energiju spermatozoidu i većina spermatozoida, zapravo mase spermatozoida, se nalazi u njegovoj glavi i postoji jedno akrozomalno telo koje je u suštini neka vrsta eksploziva, biohemijskog eksploziva, koji u završnoj fazi pred oplodnju krči put spermatozoidu do same jajne ćelije, koja je obavijena sa nekoliko prepreka i to je čitav olimpijski poduhvat kako doći do jajne ćelije. Što se tiče oplođenja, u novije vreme je otkriveno nekoliko veoma zanimljivih stvari koje mi mislimo da znamo mnogo o ljudskom razviću. Evo recimo do 19. veka, tek tamo negde 1870 neke godine, su ljudi zapravo shvatili kako se dešava oplodnja kod čoveka. Sve do tada niko to nije video. Pretpostavljali su, ali nisu videli. Tako da one priče o deci iz kupusa, kako rode, donose decu i tako dalje, nisu to bile samo priče za malu decu. Niko nije znao u suštini kako počinje ljudski život. To je bila velika misterija i još uvek je misterija koju sada sve više i više nauka razotkriva. Jedna od stvari kod oplođenja jajne ćelije, ovde vidite koliko spermatozoida navaljuje
na jajnu ćeliju, samo jedan će je oploditi. Postavlja se pitanje da li je to slučajni proces, da li će slučajni spermatozoid oploditi jajnu ćeliju ili je predodređen. I ispostavilo se u posljednjih nekoliko godina, mislim da je otkriće iz 2017. godine, da i ovdje dame biraju na jedan veoma neobičan način. Postoje različiti geni čije prisustvo, odnosno različite forme gena ili alela, čije prisustvo jajna ćelija može da oseti svojom površinom i može da izabere kom spermatozoidu će dati lakši pristup. Prosto neverovatno, izgleda da je ovo sve slučajno, ali zapravo jajna ćelija za nekoliko gena može da proveri spermatozoide tu dok su napolju i da izabere onaj kojoj u suštini najviše odgovara. To je već prva indikacija da naše rođenje nije stvar slučaja. Da nismo mi, eto tako, slučajno došli na ovaj svet, a vidjet ćemo posle šta Biblija kaže o svemu tome. Evo ovdje jedan članak povodom toga, kaže jaja mogu da izaberu spermatozoid koji će ih oploditi. To je nedavno otkriće. Drugo nedavno otkriće jeste da začeće čoveka, moment kada jedan spermatozoid konačno uđe u jajnu ćeliju, da zapravo da DNK koja će se onda spojiti u prvo jedro ili nukleus novog organizma. Ja duboko verujem da ljudski život počinje oplodnjom jajne ćelije. Oplođena jajna ćelija je novi ljudski život, genetički. Otkriveno je da moment oplodnje je praćen bljeskom svetlosti. Ioni cinka se oslobađaju i to je snimljeno na kameri. Evo pogledajte kako izgleda trenutak oplođenja, kada novi ljudski život počinje. Bljesak svetlosti i on je izazvan biohemijski oslobađanjem cinkovih iona. Vrlo je zanimljivo da u Bibliji na početku stvaranja svega materijalnog što je Bog stvorio, kaže sljedeće u Postanku ili u prvoj knjizi Mojsijevoj, 1. glava od 1. do 3. stiha, u početku stvori Bog nebo i zemlju i onda u 3. stihu i reče Bog neka bude svetlost i bi svetlost. Svetlost je na početku stvaranja celog materijalnog univerzuma i svetlost je na početku stvaranja svakog ljudskog bića. Iako čovječanstvo danas živi u tami nepoznavanja Boga, nepoznavanja našeg stvoritelja, znajte da je vaš život počeo bljeskom svetlosti. Rano razviće čoveka je neobično kada ga uporedimo sa razvićem nekih životinja. Po mnogo osnova, ja neću sada ulaziti u tehničke detalje, ali nakon oplodnje, dakle vidimo spajanje dva nukleusa ili jedra i to će sad biti oplođena ćelija. Nakon oplodnje dolazi do deobe ćelija i dakle jaje je pripremljeno za brze deobe. Ne mora da ide sinteza svega što je potrebno za ćelije, sve je već tu, ali vidjet ćete da svakom deobom se veličina ćelija ili blastomera smanjuje. Dakle, ovo je proporcionalno otprilike iste veličine, ovo je jaje, a ovo su ćelije koje nastaju deobom. Dakle, nema rasta ćelija, samo brzih deoba. Rast dolazi kasnije. I onda čovek u ovoj fazi je, dakle, ima unutrašnju ćelijsku masu. Sve su to matične ćelije. Nekada kada se radi vantelesna oplodnja, ako ima viška materijala, nekad naučnici koriste ovaj materijal za svoje eksperimente i za neke druge potrebe. Međutim, jedna stvar koju verovatno niste znali, osim ako ste možda slušali neka slična predavanja koja sam imao na ovu temu ranije, jeste da se čovek izleže iz jajeta.
Mi kažemo sisari se rađaju živi i to jeste tačno. Majka nas rodi žive, nismo snešeno jaje koje uzgred budi rečeno ona kokošije jaje je još fantastičnije meni od ljudskog razvića zato što je inkapsulirano u ljusku i u potpunosti nezavisno od majčinog tela, ono ga samo greje i nakon 21 dan kljuc izađe pile napolje. Potpuno nezavisno od majke. Čovek zavisi od majke. Preko pupčane vrpce majka hrani naše telo i štiti nas. Ali uglavnom ono što ljudi ne znaju, ovo je trenutak kada se izležemo iz jajeta. U veoma ranoj fazi horion, ta omotnica jajeta koju imamo, ćelijska masa probije tu ovojnicu i izleže se unutar utrobe majke. Dakle, jedna stvar koju moguće niste znali, možda ću nekoga isfrustrirati sa informacijama koje niste znali, dođete kući, ja nisam znao, ja sam se izlegao iz jajeta u stvari, ali to jeste biološka činjenica. Izlegli smo se iz jajeta i ovde je dakle ženski reproduktivni sistem, ovo je jajnik i falopijeva tuba i u jajovodu kako jajna ćelija, neoplođena jajna ćelija, kreće prema uterusu, prema materici gde će se ukotviti, tako spermatozoidi idu drugim putem i sreću jajnu ćeliju ovde negde, oplode je i onda počinje razviće. 2 ćelije, 4 ćelije i tako dalje. I kada rani embrion dođe tu do uterusa iz jajovoda, onda se izleže iz jajne opne i ukotvi se u zidu materice, u zidu uterusa i onda počinjemo naš život kao mali paraziti. I otprilike smo paraziti negde do svoje 30. godine kada završimo fakultet i postanemo nezavisni, neko i do 40. kako ko. Izuzetno je neobično da životni ciklus ćelije, obične ćelije koji je ovde prikazan, ima, to ste verovatno učili u srednjoj školi ili na fakultetu, dakle M faza je mitoza u kojoj dolazi do ćelijske deobe, pa ima G1 faza, G2 i S faza koja je sinteza DNK. Svaki deo životnog ciklusa ćelije je kontrolisan određenim fosfoproteinima, ciklinima i tako dalje, da ne ulazim sada u detalje, koji markiraju granice jednog životnog perioda unutar ćelije. To se dešava u našim redovnim ćelijama. U našim neuronima u glavi, u mozgu, pošto oni treba da deponuju memoriju, neuroni se ne dele obično i ulaze u G0 fazu, tako da više nema ćelijskog ciklusa. Ja u svom mozgu imam neurone koji se sećaju najranijeg detinjstva. Veoma drevne, veoma stare ćelije koje mi koristimo za razmišljanje. Moje ćelije kože nisu starije od par meseci. Isto tako i crvena krvna zrnca. Ali one ćelije koje su u glavi su neverovatno stare u poređenju sa starošću drugih ćelija. Dakle, taj ćelijski ciklus je veoma bitan. A tokom razvića ćelijski ciklus je tako podešen, i to samo na početku razvića, da nema ove G1 i G2 faze u kojima ćelija raste i dopuni sve ono što je potrebno, organele, molekule i tako dalje, nego brzo prolazi kroz ciklus ćelijskih deoba i ćelije postaju sve manje i manje. Do trenutka kada dođemo u fazu ili stadijum morule. Evo ovaj slajd pokazuje u najkraćim crtama šta se dešava u našem ranom razviđu. I zapravo ono što ću ja danas govoriti je uglavnom prvi trimestar. Znate verovatno da uglavnom ljudsko razviće
u majčinoj utrobi obično traje 9 mjeseci i prvi trimestar, prva 3 mjeseca su jako bitna za organogenezu. Svi naši organski sistemi se formiraju u prva 3 mjeseca. Nakon oplodnje, dakle kada spermatozoid uđe u jajnu ćeliju, nastaje zigot. Zigot je diploidan, dakle ima kompletnu jednu kopiju DNK od oca, jednu od majke. I to je jedna oplođena ćelija. Zatim dolazi morula i blastula u kojima sada veliki broj ćelija formiraju rani embrion i bojama je ovdje označeno da na nivou blastule naše telo zapravo ima 2 sloja ili 2 listića. Jedno je ektoderm, označen sa plavim, i drugo je endoderm, označen sa žutim. Dakle, imamo kožu i imamo nešto što će postati crevo. Od tog creva će se kasnije razviti i određene žlezde koje idu uz sistem za varenje, kao što su jetra, gušterača i neke druge. Ali tu još uvijek imamo 2 listića ćelija ili sloja. I onda nastaje gastrulacija, jedan od najvažnijih perioda u našem životu. Verovatno niste znali, mislili ste kad završim školu, kad se oženim ili udam, to su važni periodi u životu, je li tako? Gastrulacija je mnogo važnija od svega toga. Eto i to. Izlegli ste se iz jajeta i najvažniji period života vam je bila gastrulacija. U gastrulaciji dobijemo 3 ćelijska listića. Ovo što je predstavljeno crvenim je mezoderm. On je između ektoderma plavo na površini i endoderma žuto u sredini. I većina naše telesne mase je zapravo mezoderm. Ovdje vidite različita tkiva koja nastaju iz ta 3 sloja ćelija i od mezoderma nastaju i kosti, i krv, i mišići i još neke druge stvari, tako da najveći deo naše težine jeste mezoderm. Od ektoderma, osim kože, nastaje i naš nervni sistem i još neke strukture koje su dosta kompleksne i danas ću ih zaobići. A od endoderma nastaje crevo i različite ćelije koje učestvuju čak i u razviću naših pluća. Naša pluća kojima dišemo su derivat našeg creva. Eto, vjerojatno niste znali od čega su nastala vaša pluća, od creva, prednjeg dela creva. Eto tako neke zanimljive stvari. Vidite ovdje da postoji 4. grupa ćelija, a to su reproduktivne ćelije koje se rano odvoje od naših telesnih ćelija. Ova 3 sloja ćelija su naše telesne ćelije koje će izgraditi naše telo. Ali da bismo bili sposobni da damo sljedeću generaciju, imamo reproduktivne ćelije, ovdje predstavljene ljubičasto, čija je genetika drugačija. Reproduktivne ćelije imaju mehanizme kojima pažljivo čuvaju integritet DNK. Da se ne bi nešto desilo sa DNK. Ove druge ćelije i one čuvaju DNK, ali ne tako pomno, ne tako pažljivo, jer mi onog momenta praktično kad smo rođeni, već smo na putu prema smrti. Ali čovjek u suštini je čak i sada besmrtan time što možemo da se reprodukujemo, da damo sljedeću generaciju, pa da sljedeću generaciju. Čovječanstvo traje po Bibliji na zemlji 6000 godina. Po evolucionistima traje 300.000 godina. Sad nećemo o tome. Biblija naravno govori o uslovnoj večnosti individue. Svako od nas, vi i mi, po Bibliji možemo da živimo večno. Sad zanimljivo je da transhumanizam, ovi neki novi pokreti koji žele da upgradeuju čoveka, da budemo bolji nego što jesmo,
nude čovjeku neku vrstu večnosti između drugih stvari koje nude, ali kažem i to je neka tema. Eto, ja vam dajem neke ideje za pitanja, ali nemam vremena da se bavim svim tim. Da vidimo sada od ta 3 sloja ćelija, kada se gastrulacija završi, zašto je gastrulacija jedan od najvažnijih momenata u našem životu? Pa zato što dobijemo sve slojeve našeg tela, od kojih će nam se stvoriti organi i dobijamo osovinu tela, tako da se zna gde će nam biti glava, a gde će nam biti kraj trupa i noge. Dakle, plan naše telesne građe je završen u gastrulaciji i taj plan na nivou kad već imamo 1000 ćelija, izgrađeni smo već od 1000 ćelija, informacija za to je bila sakrivena u jajetu, u jajnoj ćeliji. I po tome je jajna ćelija neverovatno važna jer zapravo daje mapu, daje plan čitavog tela, kako će telo biti razvijeno. Hajde sad u najkraćim crtama da prođem kroz neke detalje razvoja. Neću govoriti o nervnom sistemu i o mozgu jer imam posebnu prezentaciju za to, ne možemo sve staviti u sat i 15 minuta. Mozak je najkomplikovaniji od naših organa, izuzetno je zanimljiv, ali ćemo ga ostaviti po strani. Bavit ćemo se mezodermom i endodermom danas. Što se mezoderma tiče, mišići. Nema kretanja bez mišića, a mišići nam ne bi mnogo koristili da nemamo kosti. Mišići su privezani za kosti, tu imaju oslonac, a kosti su zglobljene tako da možemo da se pomeramo. Zamislite kad kosti ne bi bile zglobljene, onda bismo bili kao kipovi. Mišići rastu na veoma neobičan način. Dakle, u ranoj fazi postoje pojedinačne ćelije. I te pojedinačne ćelije se kasnije izdužuju i tu je čitav niz različitih hemijskih faktora. Šta je zapravo razviće? Razviće je jedan genetički program. Kao kada namestite mašinu za pranje veša. Pa hoćete na blago, hoćete ovo, hoćete, ne znam, svilu, hoćete šta hoćete. Tako je ljudsko razviće, genetički program, podešen na 9 meseci. Ima milijarde operacija i nakon tih 9 meseci se rađa kompletno ljudsko biće koje je vrlo malo, ali onda uglavnom samo raste. Ali je sve na svome mestu. Svi organi su formirani. U tom programu, kako se taj program dešava, pa sami nastajemo u utrobi majke kroz ćelijsku komunikaciju. Dakle, jedna oplođena jajna ćelija, pa se podeli na 2, 4, 8 i tako dalje, i te ćelije međusobno počinju da komuniciraju. Počinju da pričaju jedne sa drugima i da se dogovaraju, i to hemijskim jezikom. Evo ovdje vidimo neke, to su skraćenice, recimo fibroblast growth factor i još neki. Wind signaling, Sonic Hedgehog, ne znam da li ste gledali film Sonic Hedgehog, to je onaj jež iz stripova što je jako brz. Pa biolozi koji se bave razvićem imaju istančan smisao za humor. Kada otkrijete novi gen, imate pravo da mu date ime i cela međunarodna zajednica mora da prihvati to ime. Čovjek koji je otkrio ovaj gen je čitao stripove pre nego što je bio ekranizovan film Sonic Hedgehog i dao je genu ime Sonic Hedgehog. I sad svi, ceo svet, biolozi moraju da prihvate Sonic Hedgehog kao ime tog gena. Kažem, ne daj Bože da ja otkrijem neki gen, ja se bavim bubama. Pa bubama dajem latinska imena, a neću o genima. Uglavnom, različiti hemijski signali koje međusobno ćelije razmenjuju dovode do toga da one slušaju jedne druge, mi kažemo indukuju jedne druge i onda se poređaju ovako u kolone pred vašim očima. Ovo može i u ćelijskoj kulturi u laboratoriji, u Petri šolji da se uradi. Ako date te hemijske sastojke pred vašim očima, se ćelije poređaju u vrstu, postroje se i onda se povezuju međusobno. Dakle, ovo plavo su ćelijska jedra
ili nukleus u kome je DNK i ćelije mišića se povežu u ogromne ćelije ili vlakna koje nazivamo sincicijum i formiraju mišićne niti. I te onda mišićne niti se organizuju u mišiće i mi dobijamo mišiće koji mogu da se kontrahuju. Dakle, mišić može da se stegne, da se skupi i da se opusti. I onda sam ja kao student, još dok sam se dvoumio da li ima Boga, da li nema Boga, razmišljao, jer da bismo pomerali ruku, recimo, evo, kod ruke sa unutrašnje strane je biceps, a sa spoljašnje je triceps. I oni imaju suprotne funkcije. Imamo zglobu laktu, zahvaljujući kome možemo da pomeramo ruku. Kada se kontrahuje biceps, dakle moj mozak pošalje poruku bicepsu, onda mogu da kontrahujem ruku, to je fleksor, on savija ruku. Ali ruka bi ostala večno tako savijena da nemam triceps koji je ekstenzor i sad pošaljem tricepsu signal da ispravi ruku. I tako akcijom fleksora i ekstenzora koji imaju suprotna dejstva, mi možemo da se krećemo. Ja gledam kad su olimpijade i tako neka takmičenja, fantastične stvari koje gimnastičari i atlete mogu da urade sa ljudskim telom, neverovatne stvari. Ili jedan violinista, recimo, sa prstima ili pijanista na klaviru. Zahvaljujući mišićima sa suprotnom akcijom. I ja sam pitao moje profesore šta je prvo evoluiralo, fleksori ili ekstenzori? Da li su prva bića bila ukočena na ovaj način ili na ovaj način? I čekali milione godina da mogu da prorade konačno. To zvuči smešno, ali je u suštini tragično, jer ljudi veruju danas stvari, naučna zajednica veruje stvari koje su potpuno nelogične. Sasvim je očigledno da je neko ili nešto dizajnirao čoveka sa motorima, mišići su motori sa suprotnim akcijama, to je čista robotika. I ono što je veličanstveno u našem razviću, ta robotika se sama sklapa u utrobi naše majke. Evo da vidimo kako nastaju kosti, jer bez kostiju džabe fleksori i ekstenzori kad nemaju za čega da se zakače, nemaju osnovu. Naše kosti nastaju kao mali model napravljen od hrskavice. I onda taj model, u njega urastaju krvni sudovi i počinju da se formira koštano tkivo. Dakle, to su malecke kosti u malom embrionu. Embrion raste i kosti rastu i zanimljivo je da u tom procesu okoštavanja poslednji okoštavaju krajevi kostiju koji će zadržati hrskavicu, koja je meka i amortizer, tako da naši zglobovi mogu da rade. Nekad ljudi imaju problem, oštete hrskavicu, moraju da menjaju zglob ili da rade nešto ili sa kolenom ili sa kukom. To su tehnički problemi starenja i različitih bolesti. Ne znam da li ste ikada razmišljali, mi počinjemo život kao veoma mali. I onda taj embrion raste sve više i više. Kako je moguće da se tokom nastanka našeg koštanog sistema i mišićnog sistema podešava dužina kostiju? Šta bi vredelo da kost okošta kada sam ovoliki i onda porastem ovoliki i ceo skelet mi je ovde negde u stomaku? Dakle, kosti prate rast celog organizma i podešavaju se međusobno da bi sve bilo funkcionalno svo vreme. Kako je to moguće? Pa tako što prvo okoštava središnji deo kosti, a poslednji okoštavaju zglobovi. I kako mi rastemo, rastu i naše kosti. A zamislite krvne sudove koji treba da hrane kost. Zamislite kada oni ne bi pratili to ili naši nervi koji treba da povežu mišiće i ja rastem i znate šta, narastao sam ove godine, recimo tinejdžer, narastao sam 10 cm, ali su mi popucali krvni sudovi, popucali su mi nervi jer nisu mogli da prate taj rast. Da li ste ikada razmišljali koliko je čak i rast kao
relativno prost proces gde se sve povećava, koliko je bitno da je precizan u svakom delu i da prati svaki deo. Inače bi nešto popucalo. Prirodni procesi bi sigurno napravili greške. Tu ima milijarde funkcija o kojima je neko morao da razmišlja. Taj neko je ili prirodna selekcija ili neko ko zaista može da razmišlja. Sada dolazi jedan slajd na koji bih vas upozorio, jer nije sve savršeno u ljudskom razviću. Biblija otkriva da smo, ja sam počeo sa onim slajdom, da smo nerazumni, ali isto tako u našem razviću mogu da se dogode mnogi problemi. Nekih 10.000 gena učestvuje u razviću čoveka i ne trebamo ih više u životu, samo u razviću, ali se dogode mutacije. Usled različitih razloga, mutacije su slučajne greške u DNK zapisu. Po teoriji evolucije, mutacije su motor napretka evolucije. Mi imamo vid u boji zahvaljujući mutacijama, imamo mozak zahvaljujući mutacijama, imamo fleksore i ekstenzore zahvaljujući mutacijama. Postoji neizmerna vera u moć mutacija. A kada pogledamo šta mutacije zapravo rade, one jesu greške, što znači da je originalni zapis bio savršen. Da je DNK zapis čoveka originalno bio savršen, jer svaka mutacija je u suštini greška. Evo kažem, upozoravam vas, sledeći slajd je malo grafička slika kako izgleda mutacija u samo jednom genu koja izaziva fibrodisplaziju ossificans. Kod ovih ljudi koštano tkivo raste tako da spaja kosti i srastaju tako da pre ili kasnije moraju da odluče u kom položaju će provesti ostatak života. Ono što sam se ja malo šalio, da li fleksor ili ekstenzor, ovi ljudi imaju stvarni problem i pretvore se zapravo u skulpture, žive skulpture, i u muzejima medicine postoje preparati i ti ljudi, njihov život je izuzetno težak, izuzetno bolan i to su mutacije. Čuveni Hugo de Vries je rekao da su mutacije motor evolucije. Izvinite, posmatranje je naučna metoda. Posmatranje ne vidi motor evolucije. Izjava da su mutacije motor evolucije je stvar vere. To je vera koja nema veze sa naukom. Ono što vidimo naučnom metodom je da su mutacije greške, što ukazuje da je prvobitno stanje bilo savršeno. Evo da vidimo jedan slajd sa nastankom bubrega. Bubrezi su isto mezoderm, spoljašnji deo mezoderma, i kod čoveka su dosta komplikovani. Otprilike bubreg je veličine pesnice i nalazi se sa leđne strane. Imamo parne bubrege. I nekoliko organa imamo parne, tako da imamo rezervni bubreg na neki način. Ili ceo sistem radi sa pola snage da bismo mogli duže da živimo. Zamislite, taj dizajnerski genij, kako bi teorija evolucije uvek bi napravila minimalno što je potrebno da naše telo izdrži do vremena reprodukcije i onda idemo u staro gvožđe. Čovek je napravljen da dugo traje. Imamo 2 bubrega, imamo 2 plućna krila. Vidjet ćete, čak i srce počinje kao 2 srca, mada nisu funkcionalna. I u bubregu, kao i u čitavom razviću, ćelije jedne drugima daju signale, pa komuniciraju. Ovde vidimo fluorescentno, ovo je kod miša, dakle tkivo bubrega miša koje se razvija, tako da ima zeleni fluorescirajući protein dodat, genetički modifikovan, da možemo da pratimo šta se dešava. Bubreg se grana. Ima oko 1.000.000 jedinica za filtriranje krvi. Tek kad nam bubreg otkaže, onda znamo kako je važan, pa ljudi moraju da idu na dijalizu, pa provedu ostatak života, svakih par dana moraju da idu na dijalizu. Bubreg, kao i svi organi, su neverovatno važni. Svi organi važni, koji je sve to sklopio u jedan mozaik,
koji nazivamo čovek. I u tom procesu razvoja bubrega ćelije međusobno komuniciraju, pa u jednoj fazi ovdje su prikazane ćelije u dve različite boje da bismo mogli pratiti šta se dešava. U jednoj fazi ove ćelije koje su fino organizovane u redove privlače ovu drugu grupu ćelija, nije bitno kako i šta se zove, pa onda kasnije te ćelije dovode do grananja ovih što su obeležene zeleno, vidite kako se grana, i zahvaljujući tom grananju dobijemo 1.000.000 jedinica na kraju za filtriranje krvi i onda tu još urastu krvni sudovi, kapilari, jer mi filtriramo krv u našim bubrezima. I to se ponavlja mnogo puta i ako vas neko pita koja je razlika između drveta i čoveka, ja vam neka čudna pitanja danas postavljam. Razlika je u tome što je drvo razgranato s polja. Kada pogledate drvo, ima grane koje se granaju s polja, a čovek je razgranat iznutra. Mi smo s polja ovako dosta kompaktni, a iznutra krvni sudovi se granaju, nervi se granaju u plućima, alveole se granaju, bubrezi se granaju unutar bubrega. Eto, to je glavna razlika između drveta i čovjeka. Mi smo razgranati iznutra. Nemojte to reći profesorima biologije ako neko ide u školu da ne dobijete jedinicu. Da vidimo razvoj srca. Ovo su eksperimenti koji se rade na životinjama, ali u suštini ljudski razvoj je veoma sličan. Ovo je pileći embrion. Dakle, u onom jajetu što smo vidjeli na početku. Pileći embrion, ovdje je glava i razvija se telo. I ono što vidite ovdje su dva srca. I to se zove kardija bifida. Uradi se eksperiment, veoma jednostavan eksperiment, gde se sa skalpelom raseče središnji deo tela i onemogući se komunikacija dve strane. Naše srce nastaje s polja, lateralno, kao dva srca, koja komuniciraju međusobno, zovu jedno drugo i onda se nađu na sredini. I onda dobijemo srce sa 4 dela, 2 komore i 2 pretkomore. Inače imamo jednu pretkomoru i jednu komoru sa svake strane. Sličan mehanizam postoji i kod riba. Ovo je, dakle, na embrionu ribe urađeno bojenje da pokaže određene proteine koji su bitni za taj susret između dva srca. Dakle, ovo je srčano tkivo sa strane i onda se na kraju spajaju u jedno srce. Gen koji navodi dva srca da se spoje u jedno, znate, spomenuo sam onog Sonic Hedgehoga, ježa, ovaj gen koji navodi dva srca da postanu jedno, dali su mu ime miles apart. Dakle, kada su ljudi miljama udaljeni, znate, dvoje zaljubljenih i onda su udaljeni miljama i jedva čekaju da dođe moment da budu opet zajedno. Ponovo, eto, primjer kako su biolozi duhoviti ljudi u stvari. Zašto su dali ime miles apart? Pa da bismo naučili funkciju gena, onda mutiramo gen. I ako mutiramo gen, dva srca ostaju odvojena. Dakle, ako taj gen miles apart ne radi svoju funkciju, srca ostaju odvojena. I onda veoma zanimljiva stvar u našem razviću, u ranom razviću, naše srce zapravo je izvan tela. Naš grudni koš nije formiran još i recimo na ultrazvuku u ranom razviću možete vidjeti srce koje je prvi funkcionalni organ našeg tela. Još smo malecki embrion, srce počinje da radi kontrakcije i radi dok god smo živi. Ali to srce je izvan tela. Kompleksnim preklapanjem, ne znam da li, verovatno ste čuli za japansku umetnost origami.
Japanci od papira preklapaju papire pa prave neke čudne oblike životinja, biljaka i tako dalje. Imam jednog poznanika koji je majstor iz Japana, je dobio diplomu majstor origamija, sklapa od papira. To sklapanje ili folding je veoma bitno i u ljudskom razviću. I nas je majstor origamija sklopio i to je jako bitno. Naše srce nastaje preklapanjem. Rano srce, ovo su inače embrioni miša koji su obojeni da bi se videlo šta se dešava. Vidite srce izvan embriona, mali embrion i srce izvan i ono već kuca. Rani embrion ima srce kao jednu cev. Kad se spoje dva srca koja su udaljena, pa se spoje u jedno, to je samo jedna cev. Onda se ta cev izduži i zadnji deo srca će zapravo biti predkomore. A ovaj središnji deo će biti komore. Srce mora da se preklopi. Vidite, prvo je jedna cev, pa se izduži i počinje preklapanje. I ovaj ljubičasti deo sad dođe ispred žutog dela i dobijemo srce sa 2 predkomore i 2 komore. Da bi se preklapanje dogodilo, neko je mislio unapred, čovjek će trebati srce sa 4 dela, 2 predkomore, 2 komore, nema mesta unutar embriona, hajde da se rano srce razvija izvan embriona. I onda se preklopi izvan embriona i kada se preklopi, to je otprilike kao kad vam treba prostor za parkiranje. To je sve veći problem u današnje vreme. Ostavio je prostor za parkiranje da može da napravi manevar, da se preklopi i kada se srce preklopi, ulazi u grudni koš i grudni koš se zatvara. I to gledamo i čudimo se. Razviće čoveka deluje ovako obično i svakodnevno, jer nas ima nekoliko milijardi. Ali svaki čovek pojedinačno je čudo. Iako nas ima nekoliko milijardi, to ne smanjuje čudesnost našeg razvića. I onda opet nedavno je otkriveno da fetus donira majci matične ćelije srca, dakle iz tog detinjeg srca, pošto se mi razvijamo u majčinom telu, matične ćelije koje mogu da leče, dospevaju do majčinog srca, matične ćelije ne izazivaju imunu reakciju odbacivanja i dečije srce, embrion i fetus, donira svoje ćelije, daje svoje ćelije majci da bi pojačalo njeno zdravlje da može da izgura trudnoću. I to je otkriveno tako što su neke žene koje su imale problema sa srcem, aritmije i neki drugi problemi, odjednom mnogo im je bolje u trudnoći. Često ljudi ojačaju u trudnoći. I onda je otkriveno da zapravo dete leči majku. Terapijom matičnih ćelija koju je čovek otkrio u 21. veku i sad smo mi nešto otkrili, nema ništa što je čovek otkrio. To što je u nama je tehnologija koju ima Bog. Lečenje matičnim ćelijama koje je zapravo neka vrsta nagrade kojom Bog nagrađuje svaku majku. Jer nije lako biti majka. Ima jedan pesnik, srpski pesnik, Dragan Lukić, koji je napisao jednu jako lepu pesmu i u toj pesmi jedan stih, on je imao pojma da je to tako, ali to je doslovna naučna istina. Rekao je, u srcu moje mame i moje srce kuca. I sad zamislite, abortus je jako teška i komplikovana priča. Nekad je abortus opravdan jer ugrožava život majke, nekad postoje neki specijalni uslovi, ali ne može niko da me ubedi da 70 miliona abortusa koji se dešavaju svake godine u svetu, dakle naša vrsta, videli ste onaj slajd Homo sapiens, ne samo da ubijamo jedni druge kad smo odrasli, nego ubijamo nerođenu decu.
70 miliona dece svake godine nastrada u abortusima, što je veća brojka nego ukupan broj nastradalih u celokupnom Drugom svetskom ratu. Od 39. do 45. Bilo je tu negde oko 70 miliona žrtava, možda malo manje. Tako da smo mi nerazumna vrsta i sad zamislite, ja nikome ne sudim. Nikome ne sudim, često i ne znamo i ne razumemo. Bog je tu za svakoga i daje pokajanje svakome i mogućnost oproštenja. Sva ta nerođena deca su Božja. Ja duboko verujem da će živeti u večnom svetu. Ali zamislite dete koje mi ubijamo. Ja sam roditelj i imam pravo tako nešto da kažem. Dete koje ubijamo zbog nekog komoditeta, koje nam je doniralo svoje ćelije da bi majka bila zdravija tokom svog. Mislim, to su stvari koje su srceparajuće, ali ako nam mogu pomoći da shvatimo šta zapravo Bog čini za čoveka i kakvu ljubav izliva i da smanjimo broj abortusa i da se to zaustavi, to je svakako nešto što može da koristi. Tokom našeg embrionalnog razvića, kao što se i kosti podešavaju, tako se podešava zapravo i naš cirkulatorni sistem, krvni sudovi. Jer srce je samo pumpa, a onda to srce povezuje krvne sudove koji moraju da raznose kiseonik i hranu koju stvarimo po našem telu. Kada dođemo do organa za varenje, dakle ovo sad do sada smo govorili o mezodermu, ono što je obeleženo crvenim, onaj srednji deo našeg tela. Kada govorimo o endodermu, ono što je bilo obeleženo žutim ili unutrašnji deo našeg tela, crevo, to je veoma zanimljiva situacija, jer crevo je u principu jednostavan organ. To je jedna cev koja ima nekoliko delova, dakle imamo jednjak, pa imamo stomak gde varimo hranu, pa iz stomaka tanko crevo, pa na kraju debelo crevo i imamo žlezde, jetru i pankreas ili gušteraču koji se razvijaju i pomažu varenje. Cilj sistema za varenje jeste da izvučemo hranljive materije iz hrane koju jedemo i da bismo to mogli, potreban nam je jedan deo sistema u kome su uslovi kiseli, a drugi deo sistema u kome su uslovi bazni ili alkalni. Jer neke delove hrane možemo stvariti u kiseloj sredini, a druge u alkalnoj. Sad pazite, crevo, čitavo crevo je jedna cev. Kako je u toj jednoj cevi prost slučaj napravio tako da je stomak jako kiseo. U stomaku je pH 2, to je izuzetno kisela sredina, u kojoj ne samo da stvarimo hranu, nego ubijemo i bakterije ako ima neke nečistoće i tako dalje. A u nastavku tog sistema je bazna sredina, pH 8, nešto. Sve je to izgrađeno zahvaljujući komunikaciji između ćelija. Dakle, i tu ćelije međusobno komuniciraju i kažu, znaš šta, ja sam prednji deo, ja bih trebala da izgradim želudac, da tu bude kisela sredina, a ove druge kažu, ok, mi smo malo dalje, mi ćemo napraviti baznu sredinu. Ali program je morao neko da smisli unapred kako te ćelije komuniciraju. Jer da biste napravili želudac, morate da napravite ćelije koje će proizvesti enzime za varenje i koje će proizvesti kiselinu koja održava kiselu sredinu. Zamislite kad bi se geni za kiselinu aktivirali u mozgu. Ja se nekad najedem kad ne treba, pa me peče kiselina u želucu. Zamislite, kažete, ja peče me malo kiselina u mozgu. Na svakom mestu našeg tela otključani su samo oni geni koji su potrebni u toj određenoj sredini. I evo ovde da bi se recimo, da bi se aktiviralo formiranje stomaka ili želuca,
tu je bitan SOX2 gen. Zašto vam to pričam? Zato što sam radio diplomski rad na SOX2 genu. Ali ne kod čoveka, nego kod jednog glodara, slepog kučeta. Jer taj SOX2 gen, zamislite, isti gen, radi na razviću želuca, ali isto tako radi na razviću sočiva u oku. Jedan te isti gen. Ko je sad to sve povezao, te detalje? Neverovatne stvari. Ovo su samo neki detalji onako koje vam pokazujem. Što se tiče komunikacije između različitih tkiva, srce kaže crevu gde da izraste jetra. Mogli bismo čitavu poemu da napišemo o ljudskom razviću. I o bubrezima i o svemu ostalom. Srce bukvalno kaže crevu gde da izraste jetra. U ranom embrionu, ovo je kod embriona koji još ima kesu za žumance. Čak i čovjek ima kesu za žumance, ali je prazna. Srce koje se razvija, ovdje vidimo uvećano, daje signal, ponovo hemijom, daje signal delu creva iz koga će izrasti jetra. I to se dešava samo dok je srce malo, jer kasnije će se udaljiti. Kako mi rastemo, tako hemijski signali postaju nemogući. Ćelije koje su bile blizu jedna drugoj u maleckom embrionu bit će udaljene jedna od druge kako embrion raste. Tako da za svaki stadijum našeg razvoja postoji određeni moment za određenu stvar. I ako se taj moment propusti, onda nastaju problemi u našem razviću. I to tako hiljade različitih stvari. Evo da se približimo kraju samog razvića, pa onda da kažem i nešto, neki duhovni aspekt svega ovoga. Naša pluća se isto granaju, slično kao bubreg, i to grananje prvo počinje sa 2 grane koje će biti traheje, pa se onda one razgranavaju i to počinje kao evaginacija ili ispupčenje prednjeg creva. I onda se spušta u grudi i dalje se nastavlja. Srce je prvi funkcionalni organ u našem telu. Ono radi kad smo malecki embrion. Pluća su posljednji organ koji će biti aktivan. Zašto? Pa zato što se razvijamo u plodovoj vodi. Fetus je u vodenoj sredini i ne može da diše. Međutim, počinje da vežba pluća, dete pravi udisaje i izdisaje te plodove vode, počinje da vežba pluća, ali još uvek kiseonik dobija kroz pupčanu vrpcu. I kada su pluća dovoljno razvijena da dete po rođenju može da diše vazduh, onda beba daje majci signal da je vreme za porođaj. Naravno, u današnje vreme postoji indukovani porođaj. Znate, doktor vam odredi kad vam je vreme da se porodite i ako prebacite koji dan, dobro, to nekad može da spase detetu život jer ima raznih problema, ali prirodno postoji mehanizam kako dete kada je kompletirano, a pluća se posljednja kompletiraju, onda da majci signal i to da ga plućima. Evo kako beba da majci signal za porođajne trudove. Kada se pluća razviju kod bebe, to znači da su alveole, oni mehurići preko kojih vršimo razmenu kiseonika i ugljen dioksida, da su razvijeni. Ali da bi bili razvijeni moraju da budu podmazani. I podmazane alveole imaju hemikaliju koja se zove surfaktant A. Kako beba vežba disanje, beba ne diše, ali vežba disanje, tako ispira svoja pluća od tog surfaktanta A. Dakle, kada su pluća spremna za disanje, onda taj surfaktant A aktivira uspavane ćelije makrofage i ti aktivirani makrofazi ulaze u zid materice, u zid uterusa, izazivaju lučenje interleukina.
Ti interleukini izazivaju lučenje prostaglandina, a prostaglandini izazivaju kontrakciju uterusa i majka kaže, mislim da je vreme da idemo u bolnicu. Počinju kontrakcije. I na neverovatan način se dete rodi. Ali ne znam da li ste razmišljali, mi počinjemo život u utrobi majke. Majka udiše kiseonik i raznosi po svom telu taj kiseonik svojim hemoglobinom u eritrocitima, u crvenim krvnim zrncima. I vrši razmenu kiseonika i ugljen dioksida. Ali beba treba da dobije isto nešto od tog kiseonika. Beba ne diše, nego ga dobije od majke. Što znači da hemoglobin bebe mora da je agresivniji od hemoglobina majke, da ukrade kiseonik od majke. I to ne može isti molekul da uradi. Mi imamo 3 seta hemoglobina. Hemoglobin je kompleksan molekul koji ima 2 teška i 2 laka lanca. Ima i gvožđe, zato je krv crvena. I taj hemoglobin sa 2 gena imamo 3 različita seta, kompleta. Prvi kad smo embrioni, kad smo jako mali, onda moramo da imamo najagresivniji hemoglobin koji otima kiseonik od majke, iako smo tako mali. Pa onda porastemo kao fetus i ne treba nam više toliko agresivan hemoglobin, jer šta bi se desilo? Krv bebe bi se napunila kiseonikom, ali ne bi mogla da otpusti taj kiseonik u tkiva i beba bi se ugušila unutar majke. U određenom trenutku se prebacuju geni sa embrionalnog na fetalni hemoglobin. Ovde vidite, dakle, ovo je embrionalni hemoglobin. Pred kraj prvog trimestra se isključuju embrionalni geni i raste količina hemoglobina koji je fetalni hemoglobin. I onda na kraju, kada se rađamo, vidite gde se ukrštava fetalni hemoglobin i odrasli hemoglobin beta. Kada se rodimo, tu neposredno pred rođenje i tokom rođenja se još jednom prebace geni i počinje intenzivna proizvodnja odraslog hemoglobina, jer je beba došla na svet i treba je hemoglobin koji više nije toliko agresivan kao fetalni hemoglobin, jer je u vazduhu koncentracija ugljen dioksida manja. Udavili bismo se, ugušili bismo se sa krvlju punom kiseonika da zadržimo fetalni hemoglobin. Nego postepeno dobijamo hemoglobin za odrasle 3 seta gena. I to sam pitao profesore, evolucioniste i nisu znali da mi kažu. Kako je moguće da imamo embrionalne hemoglobine koji se isključe, podešeni za razmenu gasova, pa onda imamo fetalne koji se uključe pa se isključe i onda imamo kada se rađamo u 9. mesecu dobijamo konačno hemoglobine koje stalno imamo. Jedno od najvećih čuda. Čitavo razviće je čudo, ali jedno od najvećih čuda. Kada je naša pramajka Eva prvi put rodila dete, pogledajte kakvu je reakciju imala. Znači, po teoriji evolucije, mi smo milionima godina nastajali od majmunolikih predaka koji su se rađali, pa su onda i ljudi rađali, ništa naročito novo. Međutim, po Bibliji, prvi čovek Adam je stvoren od zemlje, Eva je stvorena kulturom tkiva i hromozomskom hirurgijom od Adamovog rebra, koji inače može da se regeneriše. Pitaju me ljudi zašto muškarci nemaju jedno manje rebro. Zato što se stečene osobine ne nasleđuju, što rebro može da se regeneriše. I to je bilo njihovo iskustvo. I onda odjednom Eva rađa ljudsko biće. Dakle, Adam i Eva su ljudska bića koje je Bog stvarao s polja.
I kada imate jednog takvog majstora kakav je Bog, nije ništa mislim, jeste čudesno, ali od bića beskonačne moći i inteligencije očekujete da s polja može da stvori nešto tako komplikovano kao što je čovek. Ali je stvorio Adama i Evu sa unutrašnjim mehanizmom da sami dalje mogu da produkuju potomke. Zamislite tu inteligenciju. Zamislite dronove, sad imamo tehnologiju dronova koji prave nove dronove. Kupim jednog drona, zapravo 2 drona, mužjaka i ženku, ali tako, i onda mogu posle prodajem dronove otprilike kao kučiće. Tu tehnologiju je Bog uneo u sva živa bića i kada čitamo u Bibliji, blagoslovi ih i kaže rađajte se i množite se i napunite zemlju. Zato što im je dao program za razviće da mogu to da urade. Evo da vidimo kako je Eva reagovala kada je dobila svoju bebu. Postanak ili 1. Mojsijeva 4. glava 1. stih. Iza toga Adam pozna Evu, ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Kaina. I reče, dobih čoveka od Gospoda. Koliko nas to kaže? Dobih čoveka od Gospoda kada nam se rodi dete. Nekad kažu, ali sam napravio sina. Ništa mi nismo napravili, Bog stvara decu u utrobi majke i Eva je bila svesna, jer su oni komunicirali direktno sa Bogom i bila je svesna da je dobila čoveka od Gospoda. Ovaj svet bi bio mnogo bolje mesto kada bismo svi bili svesni da dobijamo decu od Gospoda. Evo da pročitam psalam, inače ovo je ultrazvuk našeg starijeg sina, nadam se da nam neće zameriti. Neverovatan osjećaj, mislim, biti otac jeste lepo, ali sigurno ne može da se poredi sa tim šta je biti majka. Kada u vama kuca srce deteta i evo šta je psalmista David napisao, ne znajući sve ove naučne detalje, ovo su znanja u poslednjih 50-100 godina, o čemu sam vam govorio. Neka od tih znanja, nadam se da ćemo u redu, neka od tih znanja su tu negde 5-6 godina stara, koje sam pomenuo danas. U psalmu 139. pre 3000 godina kaže od 13. do 16. stiha, ja neću čitati ceo taj tekst, ali kaže sledeće, zametak moj videše oči tvoje. Božije oči su videle zametak. I vrlo zanimljiva stvar, u knjizi je tvojoj sve to zapisano. Bog ima knjigu u kojoj je sve to zapisano, genetički program ili šta već, ali i dani zabeleženi. Svakog dana našeg razvića se nešto dešava po programu, kao veš mašina, samo mnogo komplikovanije. Kad ih još nije bilo ni jednoga. I evo rođenje, dakle, nek mi oproste sinovi, prvorođeni Teodor i Tasijan, kada je program završen. Ovo što sam vam danas rekao, samo smo malo zagrebali površinu. Mogli bismo godinu dana da pričamo o čudesnim mehanizmima koji se dešavaju u razviću čoveka. I znate šta, veoma je teško biti biolog razvića kada ste roditelj. Jer ja znam šta sve može da krene da bude loše. I onda jednostavno ne razmišljate i predate sve u ruke Bogu, ti Gospode uradi kako znaš. Često se dese problemi, ali Bog sve može izvesti na dobro. Jer 6000 godina greha je dovelo do toga da je taj program nekada kompromitovan, naše životne navike. Žena se rađa sa ćelijama, prekursorima jajnih ćelija i otprilike ima 500 njih za ceo život i onda mora da pazi na svoje zdravlje više nego muškarac. Muškarac je potrošna roba. Spermatozoidi se stalno produkuju. Ali žena ima te ćelije koje ima. I onda svaka bolest, svaki stres, droga, pijanstvo, bilo šta, pravi veliki uticaj na jajnu ćeliju
koja je program čitavog budućeg deteta. Ja to uvijek kažem mojim studenticama, pa me onako namršte se pa me gledaju. To je što je majka dobila veliki dar da rađa novi život, ali dolazi sa obavezom. I pitanje ima li život smisao, po teoriji evolucije život nema smisao, rođeni smo, proplakali smo na ovome svetu, ali kada se izračuna verovatnoća da jedan od 200 miliona spermatozoida, otprilike u tom jednom ejakulatu ima od 150, 200, 300 miliona spermatozoida, jedan od njih će oploditi jajnu ćeliju, jednu od 500, koja će baš tad ovulacijom doći. I vidjeli smo i jajna ćelija se tu nešto pita, nešto bira, ali očigledno Bog zna unapred. Vidjet ćemo i po jednom stihu kako Bog zna unapred. I onda nije to sve. Ja sam se rodio, hvala Bogu za to i hvala mojim roditeljima, ali kada razmišljam šta je sve moralo da se desi da bi se baš ja rodio, prilično je nezgodna priča. Moj deda sa mamine strane, mamin otac, je bio dobrostojeći Mađar u Vojvodini, koga su komunisti streljali na kraju rata. I majka je ostala siroče sa 13 godina. I udala se za mog tatu, koji je bio ono baš proleter, nije imao ništa. Šta mislite da bi deda dozvolio da se uda za mog tatu, da je ostao živ? I takvih priča unatrag do Adama da bih se ja rodio. Ali generalno govoreći, neki ljudi su pokušali da izračunaju verovatnoću da se baš vi rodite i da se baš ja rodim i došli su do zaključka da je verovatnoća 400 sa 12 nula. 1 u 400 sa 12 nula. Oni kažu 400 triliona na engleskom. Trilion na ovom govornom području malo drugačije značenje ima. A da dobijete njih dvojicu, baš njih dvojicu, je 400 triliona puta 400 triliona, pošto se nezavisne verovatnoće umnože. Svako od nas je veliki dar od Boga. I Bog unapred, kao što psalmista kaže, Bog unapred zna svakoga od nas i ima plan. Među svim tim potencijalima, trilioni potencijala, on je dozvao u postojanje baš vas i baš mene. I ima razlog zašto nas je dozvao u postojanje. Samo treba da u našem životu otkrijemo šta je to što treba da radimo da bi nam ispunilo život. Svakome od nas je dao nešto što može da nas učini radosnim. Evo biblijski dokaz, zaista je dokaz, da Bog zna svakoga od nas i po imenu pre nego što smo rođeni. Ali neće mnogo da se hvali time, nego je to upotrebio samo za jednog čoveka u jednom trenutku istorije kao primer vere za sve nas. Svi smo mi neprocenjivi u očima našeg stvoritelja. Znali mi ili ne, naš život ima neprocenjivu vrednost. U Isaiji, to je starozavetna knjiga, 44. glava, 28. stih, Bog po imenu poziva persijskog kralja Kira ili Cirusa pre nego što je rođen. I to je zapisano u Starom zavetu i kada su Jevreji bili u ropstvu, onda su te knjige pokazane kralju Kiru koji se i rodio i on je bio svedočen da mu govori nebeski Bog i otpustio je narod koji je želeo natrag da se vrati iz ropstva. Govorim Kiru, pastir si moj i izvršit će svu volju moju i kazat će Jerusalimu, sazidat ćeš se i crkvi osnovat ćeš se.
Bog preko proroka Isaije unapred poziva persijskog cara po imenu 80 godina pre nego, 150 godina pre nego što je rođen, pre nego što je Kir rođen. A to je nekoliko generacija. Znači, Bog zna 1:400 triliona za rođenje ovoga, za rođenje njegovih roditelja, za rođenje njegovih roditelja i zna kako će dati ime detetu. Bog je oduvek i zauvek i zna sve. Pri tome nam je dao slobodnu volju i ono što homo sapiens, razumni čovek, radi nerazumne stvari, je dokaz da imamo slobodnu volju. Da nemamo slobodnu volju, ne bismo radili takve stvari kakve radimo. I ne samo to, nego onda nastavlja i objašnjava do detalja Kiru. Isaija 45. glava, ja ću nekoliko stihova pročitati. I kaže, i daću ti blago tajno i bogatstvo sakriveno da poznaš da sam ja Gospod Bog Izraeljev koji te zovem po imenu. 150 godina pre nego što je rođen. Zašto? Radi sluge svojega Jakova i Izraelja izabranika svojega pozvah te imenom tvojim i prezimenom premda me ne znaš. Oni koji ne znaju su ateisti, neznabošci. Ja sam Gospod i nema drugoga osim mene, nema Boga. Opasah te premda me ne znaš. I onda kaže, ja ga podigoh u pravdi i sve putove njegove poravniću, on će sazidati moj grad i roblje moje otpustit će, ne za novac ni za darove. Neće podmititi Kira, nego mu je samo dao informaciju. Veli Gospod nad vojskama. Tu informaciju daje svima nama. Mi smo veliko blago u očima Boga, blago za koje Isus Hristos dao svoj život pre 2000 godina. Taj stvoritelj koji nas je tako mudro stvorio, dao je svoj život da mi imamo dar života. Evo ponovo sinovi malo kasnije gledaju pod mikroskopom čudesa, mlađi sin gleda tropske ribe. Tu je tek naučio da pliva. Tu je negde oko 9 godina, 8 godina, 9 imao. I da se čudimo i divimo ovom svetu koji je napravljen na jedan fantastičan način. Brige ovog sveta, neko želi da nas porobi sve. Brige ovog sveta se dovode do toga da zaboravljamo da je veliki blagoslov oko nas. Svako voće, svaki lep dan, sunčev zrak, sve je to blagoslov. Ali Bog zna, kao što je znao kako će se Kir zvati, tako zna i za teoriju evolucije. I u Rimljanima poslanici 1. glava, 20. do 23. stih, kaže sledeće. Apostol Pavle 2000 godina unapred govori, zapravo 1800 i nešto, govori o teoriji evolucije. Jer što se na njemu ne može videti, što se na Bogu ne može videti, od postanja sveta moglo se poznati i videti na stvorenjima, a i mi smo stvorenja. I njegova večna sila i božanstvo da nemaju izgovora, jer kad poznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga. Darwin je bio student teologije. Darwin nije bio student biologije. On je završio teologiju. Niti mu zahvališe, nego zaludeše u svojim mislima i potamnje nerazumno srce njihovo. Kad se građahu mudri, teorije, poludeše i pretvoriše slavu večnog Boga u obličje smrtnog čoveka i ptica i četvoronožnih životinja i gadova. Drugim rečima, svoje poreklo čovek traži u evoluciji i nižim životnim formama umesto da prihvatimo da smo stvoreni po Božjem obličju. Bog retko koristi grube reči. I ovo nisu moje reči, ovo su njegove reči. Koristi ih kada se obraća onima koji ne veruju u stvaranje.
Psalam 94. glava, 8. i 9. stih. Orazumite se. Dakle, taj homo sapiens treba da se orazumi. Taj razumni čovjek treba da se orazumi. Orazumite se, preludi ljudi, budale. Kad ćete biti pametni? Koji je stvorio uho, zar ne čuje? I koji je oko načinio, zar ne vidi? I stihovi, ovaj i sljedeći sa kojim želim da završim ovo predavanje, nije toliko bitno svaki detalj našeg razvića. Da, neobično, izležemo se iz jajeta, razgranati smo iznutra i tako dalje. Ali je suština da imamo smisao, da smo osmišljeni u umu bića koje je stvorilo ceo univerzum. Pre nego što smo rođeni, u trenutku kada je stvarao svet, imao je plan za sve generacije do današnjeg dana. Veoma je strpljiv i želi da se čovjek spasi. Mi smo došli u problem usled neposlušnosti, pali smo u greh, ali Bog nam nudi večni život žrtvom svog sina. Psalam 8, 4. do 9. stih govori o smislu života. Šta je čovek, te ga se opominješ, ili sin čovečiji, te ga polaziš? Učinio si ga, i sad daje odgovor, učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću venčao si ga. Postavio si ga gospodarom nad delima ruku svojih, sve si metnuo pod noge njegove, ovce i volove sve i divlje zverinje, ptice nebeske i ribe morske, što god ide morskim putovima. Gospode, Gospode naš, kako je veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji. A ljudi, većina ljudi danas, ne znaju da taj veličanstveni Bog uopšte i postoji. A On nas je dozvao u postojanje iz nepostojanja. Šta nam ostaje ako shvatimo kakav smo dar dobili životom koji imamo, koji nam je darovan, zapravo nije naš, šta ostaje da uradimo? Kako mi možemo da vratimo Bogu? Matej 28, 18 do 20, to su Isusove reči sa kojima želim da završim ovo predavanje. I pristupivši Isus, reče im govoreći, ovo je nakon vaskrsenja, pogubili su Isusa, umro je na krstu, otkupio je čovečanstvo, vas i mene, ako slobodnom voljom želimo to da prihvatimo, nudi nam večni život i novo stvaranje novog neraspadljivog tela, koje je još mnogo slavnije od svega ovoga što sam vam pokazao, i kaže sledeće. Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Hrišćani su njegovi predstavnici na zemlji, a svi smo se nešto pogubili po mišjim rupama, naročito u Evropi. Gde je glas hrišćana u takozvanom posthrišćanskom svetu? Idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha, učeći ih da sve drže što sam vam zapovedao, i evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin. Hvala vam na pažnji. Hvala.